Veliki pozdrav i dobrodošli u moju novu obuku. Učit ću vas kako da heklate ove kapice za bebe, za stariju djecu, a u pisanoj šemi imat ćete kako da heklate i kapu za odrasle. Kao što vidite, mnogo su slatke, jako se brzo rade i mogu da ih nose i dječaci i djevojčice. Evo, uradila sam jednu u tamno-plavoj boji. Evo vidite kako izgleda. Možete da stavite ovu čubicu, a može i bez čubice, a uradila sam i ovu zelenu također. Sada prvo ću vam reći da sam koristila heklicu od 6 mm i ovo je vunica sa kojom radim, znači 324 metra, 198 grama. Ovdje kažu da je to neka srednja debljina. Heklica koja je preporučena za ovu vunicu je 5,5 mm, ali ja koristim 6. I možemo sada da počnemo, znači počinjemo sa ovom ramflom, uradimo ramflu i onda idemo nadalje gore. Sada, prvo što ćete da uradite je da poduplate vašu vunicu. Duplom vunicom radimo ramflu i onda uradimo lančić od 6 petlji, 3, 4, 5, 6. I onda radit ćemo jedan SC u svaku petlju. Znači u drugu petlju radite SC, što je kod nas niski stubić. I kada završite, imate lančić imate u stvari ovaj rad od 5 petlji. Onda ćemo da uradimo jedan lančić i okrenemo. Sada ovaj red je malo drugačiji zato što radimo samo u zadnjoj petlji. Znači ovako u ovoj petlji ćemo da radimo i to će u pisanoj šemi pisati BLO. Znači back loop only, zadnja petlja. Znači uradili smo jedan lančić. Nemojte da zaboravite slučajno ovu prvu petlju ovdje. Znači u zadnju i SC. I tako redom dok ne dođete do zadnje petlje. Zadnja petlja se radi normalno, znači ne samo u zadnju petlju, već u sve zajedno. I onda jedan lančić okrenemo i nastavljamo dalje 5 SC do kraja reda. I to je to. Ramflu ćete da radite ovako. U mojoj pisanoj šemi imate koliko redova morate da uradite za svaku veličinu kape. Ja trenutno pravim kapu od 0 do 6 mjeseci, tako da ću da uradim 30 redova. Kada završite vašu ramflu, onda morate da je spojite. To ćemo da uradimo tako što ćemo ove dvije strane zajedno da spojimo koristeći slip stitch, što je mrtvi bod. Kao što vidite, ja sam moju vunicu već presjekla, sada samo radim sa jednom, a ne sa dvije zajedno kao što sam radila ramflu. Kada spojite ramflu, okrenut ćete i to će ovako da izgleda. Sada, ovaj sljedeći red moramo da proširimo malo i to ćemo raditi tako što ćete da proširite. Prvo pogledajte u šemu pisanu da vidite na koliko SC proširujete. Pošto je ova kapa 0 do 6 mjeseci, ja moram da uradim 36 SC skroz okolo. Nije bitno gdje ih stavljate. Znači 1, 2, 3, 4 i ovdje ću zajedno 2 da uradim. 5, 6. Radite tako u krug i proširite na taj određeni broj. Kada završite proširivanje, spojit ćete u prvi SC koristeći slip stitch, mrtvi bod. Sada nastavljamo da radimo ovaj bobble stitch. 2 reda toga trebate da uradite. Prvi red ide ovako, znači morate da namotate oko heklice 4 puta, znači 1, 2, 3 i 4. Evo koliko ćete imati, 2, 4, 6, 8, 9
9 petljica oko heklice, provučete kroz sve i zatvorite. Preskačete sljedeću petlju i u ovu drugu isto tako. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8, 9 petljica na heklici. Ups. I 1, 2, 3, 4. Provucite i zatvorite. Nastojite da ne izvlačite puno vunicu, da vam ovi bubble stitches ne budu jako visoki. 1, 2, 3 i 4. Završite ovaj red, pokazat ću vam kako se radi sljedeći red bubble, zato što se radi malo drugačije. Ja sam završila ovaj prvi red bubble i sada ću da spojim ovdje gore u ovu petljicu. Sada, da bi dobili ovaj efekat na kapi, moramo da okrenemo. Znači, poslije ovog reda okrećemo i radimo bubble u ovu ovdje petljicu gore. Ne znam da li možete da vidite, znači ovdje u ovu. Znači, okrenuli smo i sada istim postupkom radimo i ovo gore. Zatvorite. Znači, radit ćemo ga u ovu tu. Zato su ovako nageti na stranu, što smo okrenuli rad. Završite ovo i onda opet okrenite rad i pokazat ću vam šta radimo sljedeće. Ja sam ovaj red završila, znači spojit ću u ovaj zadnji bubble. I kao što sam vam već rekla, opet morate da okrenete rad. Sada opet imate pravu stranu. Ovaj red radimo HDC, što je poluniski stubiće, znači uradit ćemo 2 lančića i u ovu ovdje petljicu radimo još jedan. I tako dalje. Znači u ovu prazninu radimo jedan, u vrh petljice drugi i sve tako u krug. Naravno, poslije svakog reda, pogotovo ovih HDC, izbrojite da znate da ste na pravom putu i da imate pravi broj stubića. Tako da ne morate poslije da parate i da gubite vrijeme. Završit ću ovaj red s vama zato što se radi jako brzo i pokazat ću vam kako se radi sljedeći red koji je također red HDC. Evo još malo. Uglavnom kapa se radi dosta brzo. Kada uradite 2, 3 bit ćete puno brže, puno spretnije. Možda će u početku predstavljati problem ovi bubble stitches, ali kad se naviknete onda to sve ide puno lakše. Evo, završavam skoro. Nemojte da zaboravite ovaj zadnji. Tako. Ja uvijek prebrojim zato što uvijek se bojim da ne pogriješim. Znači, ja trebam da imam 30. Znači, 36 HDC imam u ovaj prvi HDC ili u stvari u ovaj lančić koji ste uradili prvi od 2 petlje. Tu ćete da... samo malo. Razdvaja mi se vunica. Tu ćete da spojite i to će ovako da izgleda. Sljedeći red je također HDC, znači 2 lančića, ali radite znači u zadnju petlju, samo što je BLO, tako je napisano u pisanoj šemi. Znači pogledajte uvijek iza, znači ne idemo kroz ove dvije ovdje prve, već idemo kroz ovu zadnju, naći ćete je iza. I tako ćete dobiti ovu liniju po sredini kape. Znači također 36 HDC. Evo vidite, to vam je ovdje iza. I dobit ćete ovu ovakvu liniju. Puno se bolje vidi na ovoj kapi.
Kada završite ovaj red, radite znači ponovo prvi i naravno nemojte da zaboravite da okrenete rad, uradite drugi red, okrenete rad, uradite jedan red HDC, drugi red HDC i sve tako. Sada da vam objasnim. Sve zavisi od veličine kape. Ja sam ovaj red, pošto kapa treba da bude 15 cm, ja sam ovaj red završila, hoću reći ovu kapu sam završila sa 2 reda HDC i veličina mi je bila perfektna. Sada, kao recimo na ovoj kapici koja je za malo veće bebe od 12 mjeseci do 3 godine, uradila sam 2 reda HDC i sada trebala sam da uradim sljedeća 2 reda bobble stitch, ali pošto se kapa ne bi fino skupila na vrhu, uvijek nastojite da završite kapu sa još recimo 2 reda HDC ili 1 red, sve zavisi koju visinu hoćete da postignete. Možete naravno i sa ovim redovima da završite, ali meni se puno više sviđa ovako. Također ovu kapu od 6 do 12 mjeseci, nju sam isto završila, tu sam morala da dodam, poslije ova 2 reda HDC, morala sam da dodam i treći, da bi dostigla visinu koja mi je trebala i onda sam je samo zatvorila. Kada dođem na vrh kape, pokazat ću vam kako ja to zatvaram, znači radite do visine koja vam piše u šemi i vidimo se kasnije. Evo ja sam završila kapicu, znači moja visina za ovu veličinu je 15 cm. Sada ću uvijek ostaviti malo duži konac da možete da uvučete ovo gore fino i ako šijete čubicu da možete odmah da je pričvrstite. Znači samo da zatvorim ovo i pokazat ću vam kako ja ušivam ovaj gornji dio. Znači uzmite neku iglu i krenite samo ovako da isprovlačite kroz ove gornje petljice. Zategnite i tako dalje. Hoću da vam pokažem zašto sam vam rekla da uvijek završite sa ova 2 reda HDC. Znači nema veze, mogu da ako završite ova 2, uradite još 2 reda HDC, a ne ove bobbles. Može i to, ali meni se puno više sviđa ovako i mislim da se vrh ljepše skupi kada uradite na ovaj način, ali sve zavisi šta vi želite. Evo još malo. Eto ga, završili smo. I sada šta ja uradim? Provučem iglu unutra. I zategnem. I onda samo unutra ušite. Ovo što ste skupili ušite zajedno. Moja igla je dosta tupa, ali je više volim za provlačenje jer mi je puno lakše. Znači samo ako imate tanju iglu, možda će vam lakše biti, ali uopšte nije bitno. Bitno je da se ovaj krug gore zatvori. Nemojte da siječete vunicu dok ne vidite da li ste zatvorili. Moja je fino zatvorena i to je to. Kapica je gotova. Znači ovo uvijek ostavim da mogu poslije da prišijem čubicu i to uvučem unutra. Ostaće vam ovaj dio da ga uvučete, to uradite kako god želite. Odsjecite, zavežite, uvucite. I sada recimo kapice su slatke i ovako, ali puno su slađe ako imaju čubice. Može da bude bijela sa ovom bojom ili možda čak i ova roza, nebitno. Ali nadam se da ste uživali i nadam se da ste naučili kako se rade kapice. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno mi se javite, pišite mi na Instagramu, ja ću vam odgovoriti i objasnit ću vam ako je nešto nejasno.
Do tada molim vas lajkujte ovaj video i preplatite se na moj kanal. Vidimo se, čao!